پەیوەندیان سیاسی دیبلۆماسی بازرگانی قوتکردن لە ئەڤروکیا هەر تشت سەر و بنبوویە و هاتیە گوهارتن چما وڵاتێن کەنداوێ و عەرەبی و حتا تورکیاژی دناودا هەوڵ دەدەن پەیوەندیان خۆ دگە ڕژێمە ئەسەد ئاسایی بکەن دەربارەی vê مژارێ میوانێکی من هەیە ئەس دێزدەتر ژوی بپرسم هەڤڕێزکاری ئۆفیسا پەیوەندیان دەرڤە و دیبلۆماسیە بەرەی ئاشتی و ئازادیە هێژایە حەواس عەگیت ژێ ئەڵمانیایە دگەلمدایە هێژای حەواس گەلک بخێراتیە کوردستان 24 هەرچی قاس حتا نهامە ئاخفتنên بەشار الئەسەد ئەس ji کوردان دەست پێ بکەم دەرهەقی کوردان بihîste bin tiştên nerênî gelek gotine bigelan perî li ser Kurdan li Evrûkya Beşar el-Esed li Moskoyê got hemû Kurd nexirabin Kurdên niştîman perwer û welat parêzên Sûriyê jî hene tenê hindek kom nebin ji xwe di navxwan da Ereb jî hene xayînin bi kirêgirtîne tu derheqê vê mijarê çawa difikirî û çi dibêjî سلااوڕێز بێگومان ینی بەشار ئەسەد گوتنیوی ئاخافتنی نسبەتی مە نە تشتێکی نوێ تشتێکی کەڤنی نوێ دەستپێکێدا ڕێژیمەکی بەلکی گۆر یاساین وڵاتێکی ها چێکردنە گۆر قیاسە خوا گۆر هەبوونا خوا چێکردنە ji ber wê yekê nerîna wa de dîtina wa de tim û tim çiyekî nemire bê ew dijminê min e yan ew xwefiroş e wek nerîna wa dîtina wa bêguman yanî axaftinên Beşar el-Esed belkî destpêkê wextê hat wek Komarê Sûrî distûra Sûrî gor ya emrî wî hat danîn gumana min de hingê axaftinê wî xweştir hebûn yanî de tim tekest kirin digo Kurd beşekin serekene niştîmaniyên Sûrî got meselê Kurda hacetî çareserkirinê hene vê werê çareserkirin lê tevî wê tinêman axaftin û gotinên wekî dibêje bê tiştek bê gav werin avêtin ela piştî şoreşa Sûriye 2011 dest pêkirine heta hinek nasnamên xelkê êjê vekişandibû ne hilwa vegeran ew rijêma ku ji ber wê zêdetir ji milyon Sûriyan hatine kuştin û bi milyûnan derbeder bûn û bê mal û hal bûn ew rijêma ku bûye sedem welatên kendavê û Erebî heta Rojava û serêwa de Emerîka peywendiyên wan digel xirab bibin çi çêbû aniha welatên henê dixwazin digel Esed peywendiya asayî bikin gumana min de wek hûn yani rewşa cîhanî timamî şerê Rûsî Ukraynî alîkî hebûna tîrorê alîkî hebûna Eyraniya alîkî derbasbûna Tirkiye û Eyraniya hundirê Sûrî alîk dîde gelek leystvan hene hundirê rewşa Sûrî de daxuyanî yan nêzîkbûna destpêka şoreşa Sûrî ava welata wek nêzîkbûnekî çawa daxwazin milletê Sûrî cîcî bikin lê piştî dirêjbûna 11 sala em dikevin 12 sala em dikevin sala 13 şoreşa Sûrî de hûn zanin derbasbûnekî hêzên navdewletî ê leşkerî li hundirê Sûrî de çêbû nimûne em bêjin her rengek cidad bin mesela Ereb nêzîkbûna wa ji vê meselê Beşar Esed re yan rejîma Sûrî re dibînin wextê nêzik nebin berdewamiya vê meselê berdewamiya vê krîzê dibîne bê sedem alîkî Tirk derbas bûne alîkî Eyranî derbas bûne û dawiyê de Sûriya wek welatekî lê em dibînin ji bo Beşar el-Esed aciziyeke wiha zêde ji Tirkiye ji Îranê bibûrin ji Rûsya ew qasnîne biqasî wicûda Tirkiye û Emerîka di serê wan de heye برأيك أو شرط مرجن كو أسد دهاوي دا بيشيا أردوغان جبو جفينا بيرا جدار كتنا جاري جي آخا سوريا جداز برداني جي بجديريا جروبين أوبوزيسيوني هف آواي سعودية إمكان تدا يجلو؟ ناب گمانا مده یعنی تنه ایرول و قناغه ده بشار الاسد بینه حتی راده کی او الگلک قناغه ده مثلا لشکری سرکتنه بگمان او بینه هبونا روسا و هبونا ایرانیا سر و خواندنا وی هاتیه او بینن هبونا و یاسایل هندره سوری ده گمانا مده شخوا هیزن ناف دولتی هیزن بیانی ای درباز بونه سوری تمام وی سوریا درکوین لی بریارک ناف دولتی 22-54 هیوه او بریار جیجی به چارەسەرکردنێک سیاسی بێ هەفکردن و دانوستاندنا نابێنا دو وڵاتە de yan sê وڵاتە de yan çar وڵاتە de birêcîma Beşar el-Esed de rewşa Sûrî nayê çareserkirin biryarên navdewletî zelalin vî derbarî de ji ber wê yekê ev daxuyaniyên Beşar el-Esed gumana me de wê feyda wê sereke hek bi rastî Beşar el-Esed
بخوازێ سەروەریە سووری بپارێزێ بخوازێ یەکیتیا سووری و مڵاتی سووری بپارێزێ حاجەتە بریارە 22 پێجی و 4 جیجی بکێ و تێدە دستورێکی نه مافێن هەموو نەتەوە ئولا تێدە جیجی بێ بەڵێ گەلک سپاس بۆ هاوڕێزکاری ئۆفیسە پەیوەندیان دەرڤە و دیبلۆماسیە بەرە ئاشتی و ئازادیە هێژایە حەواس عەگید ژێ ئەڵمانیای باش